air pure high tire sigi matang se khoi gi ngasi numi kharani gi mamang dai khoi yam hengkat pa haidi Imphal to Delhi adagi Imphal to Guwahati na hen bagi chang ama mamang da pau se leina khibani adugu ngasi de ozai khoi gi Air India Express ki oina di listing taruk ta lep khre haba pau haibadi yamna su chang do hengkat ta na bagi mong da lep khre haba pau mi yore maru oina aduga ai khoi gi awang nong poki atai state sing da launari ba flight atong man aduga manana launaba Manipur gi Additional Chief Secretary Anurag Baspaina tongan ba airlines ki official sing da su khangan khre haba pau su yore sa wafam sida di oza kari habining yamna kanoni sathok se sin yadraba maroi particularly valley area gi ko kana lambi da su kanada by lane da sat pa yadraba matam flight ta base tor ko matam da last kind of few months or something ko more khoi monopoly khara tawraga paisa di panam di tongam ni ko samai to dano yar khatan na flight khatan da sakadoni ga ina sat to kita compulsory laksala kan da mi ji compulsory ta halakan da paisa khara adum tangrabani sini business minded moi ki business ki hoba ko mayam kan tawri se yam tawhida thabak ni kan India gi oina ma gi flight ki kan civil aviation ni kari gi lai ba mayam sing asi gi sana kanglon magi niyom flight ki hoba regulations mayam sing ko PR gi mayam sing adu ma gi roi ira ga leram gani ko madu ka yeng da bida adum thoki ba thodok ta gi wa thok la kan da hojik ti madu gi hoba control la kan da khara handani ga hai ba handabam ju thok bani 100 re kanoni ado akoi de nuai te bidi singma mayam sing ase yam sincerely thon da ba kai dogi hai bani wa thok thok kan da adagi kholau laur kan da issue mayam sing se yar ga di tholok ting gai de adum tan ge ga na khan ma man bam yaubra ade akoi gi karigo bakar di adum yaure hai bani da ngasai gi thabak tok thorok ma tam da ngasai gi multinational corporation ko India gi manung da lei ba MNC sing mayam sing adagi then government po authorities po ro adum lumma kana ka resource lumba ama lumba adagi kana mayam gi kana ingbuta pasi thugai na ba adum hona leibra miyam na yakle khange har kana sa sa khongduk pe kanu do aduni hojik to kana tori ba yam je adu anyway akoina so far akoi record knowledge ta tama matam da 2009 da akoi 2010 11 da ko 2022 da akoina sigi flag ki fair ki mari lina ba thok ti akoina thoki bai record dum India gi na phangi ko aduna monopolistic and restrictive trade kind of practices ka na tori ba group tu na ga directive pi gi ba ka sai gi kana da 2009 gi je se piraga ka sai air flight ki regulation se tawgadong ni kai na ko aduga yam kan na sigi wathom hinga ki bagi India gi mase ayam saru sing da 2010 11 gi wathok ta ko gi khara lum lai gi ko even parliament da 2022 da naina gi bagi ko masi proof tawgadong ni kai na adu aina sigum ba se kana ta jeda suggestion tawning ji 2025 ki laksala ko da Manipur gi suji hoi dui ni ko maroi da Manipur gi fear hengkat bagi wathok si hoi dui ne ba wathok si laksing ai da paisa kana moi kot khrabane ba tang khrabane ba ko mahi roi khangdana ana hi khanda bi da ama gi khanda bi da adu ko yeng dana tawrabane soidna satora ni chata ya ro ne lawra dong ni ai bi kana du da lai khrabane ba ko adu gi attitude amadu matung no si ta pajal bal sing taru ta handare ga ina hairaga ka sai ya badu nataba sai ni 2022 da parliamentary opinion toroga to prove unreasonable kana airfare hike to tawgi bi wathok leiba da man hada ki su proof amtang to ko pai de kamai tong henga khibano kamai tong na lakhibano last few months ta kana maram chadana atopa ka manadana henga khri kari gi no ga ai bisida kan investigation handare hara to min le han badu ne pa mi je handare ga hara kan e yar braina aina pa mi na ka wi henga khri no kamai tong na marak sida kana taw ki kayam henga khibano kari maram le bi henga khibano ga hai bagi proof committee ama kana inquiry committee ngo semaga kitang authoritative oiba ko adu kana ngamoi da ama semaga matik su proof to thoksing to thoning e ba maram adu to kana lale haraga sam kana mari leina ba kana authority kana official khara bau da ma sarak phang ko to bagi kana du leiraga di matung tarak da moi kana akoi problem se commit toning da bi kana lakani da sigum si yang kan da ngarang tore khaba da yaure mayam launare handare haraga tumin leido ba oina kana de aduna se proof to thoksi ko aduna handare haraga so handare bi sidagi amu makhata na haidi amu haidi sigi nungai na da haidi adum lep ka dora bra adum chatna ga dora bra haiba kanu se miyam de awareness pio bhai or india gi na kanu flight ki regulations se kamai tawi ko kanu ministry of aviation gi kanu singji na ko aduna adagi miyam da
ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯄꯩꯁꯥꯅ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯈꯠꯅ ꯂꯧꯔꯨꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯀꯅꯥꯅꯅꯣ ꯀꯥꯏꯅꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯛꯇꯣꯔꯦꯗꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯝꯗꯕꯗꯨꯗ ꯃꯣꯅꯣꯄꯣꯂꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯊꯤꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯔꯥꯟꯕꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯧꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯍꯣꯏ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ